pangadala na banwa, ning nuwa na Birhen Maria, ating rito ning pamisulod alba, pamibayo ka ring pangako, at pami talaga king kasuywan. Matula tayang pagmasosyan king aldoyti, ing pangadala na banwa ning Birhen Maria, I Maria a binatang kaluguran, I Mariang mibyebye king aldoldo tang pamibyebye, king paralan alubos makanayon king tangkaning Diyos. Manano na sanang kalupa ng Maria, akilala tamo ingamano at awos ning Diyos, karing malalyari at mararapat aldoldo. Kaniting Eucharistia, adwanta kang Jesus, ing kalupa ng Maria, maging malapit ta keya, at agyaga na katamong maging lubos makabukulat, king Ginoo. May kalikot dari na. Ingpong manimuna, king kaya katamong kapag masusyan, ing kaya katamong kura paroko, Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno Fajardo Serrano.
King lagyo ng iba, hamponing anak, hamponing banal Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng banal Espiritu, mantabaya, kaya kaingan, At kaya kaantimuhin. mayapayabak, kaya kaingan po, Mayapayabak. at maragulya po nga kapag masusyan, ing kaya katamong gaganapan, king aldoyti, ing pamaytas na banwa, kaladwat katawan, ning Birhen Maria. At bang kanita, abebe tayong matampang nga pagmasusyan, amin ang talapat sisyan, ding kiyakatang kasalanan, at manyat pantado at pakalulu, kingapong Ginoo. Ginoong Yesus, sinunupig mo yung kamatayan at gaway sarili mong pamanyubling mebye. Meto nga pengakong mibangon kaming iba't king kamatayan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, imaryang indumo, tikyana ka, king kang pamaitas, king ligaya, at ngeni ringanggang likas lahi. Hausan da kang nuan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Yesus, bababa mo ring matas at mabandi, yangat mo ring kalulu, at kakatman karing maya pabage, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, dala na katamo nga sana, king die alangangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. Hoy pangatyo banwa, karabat dapat mo, tingin sablang lelangan puryana ka. Hulinging sablang biya ating hanggang kabanalan manibatan ke ka. King tangkaning ke kang kabyesnan, king migdala king pakamalan mong anak, king kayang sepapunan. Mitas siya king ligaya kambena karimbanwa. Apakya po sa minaman sana yung kayang alimbawan. Ning pamipakit king kaya kang kabanalan karingbin. At makapakyabe king kayang dalit ning alanganggang din. At kapuriyan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Mibuklat yung templo na ning Diyos karing banwa. At ikit ke ing kaban, alula na ning kayang kasunduan. Kanita, lintoya king banwa, ing metong ama kapagmulalang tanda. Metong yang babaeng makaimalan, king Aldo, at makatakdo king babo na ning bulan. At atin niyang labingadwang batwin ning korona nga tsu king buntok na. Malapit niyang mga anak, inya sasing singya at kukulisak king pamiramdam na. Atin pang metong atandalin to king banwa. Metong yang maragul at malutong dragon. Atin niyang pitong buntok at apulong sagu. Balang buntok na, atin niyang korona. Keladkad nala ning iki na, ring katlong dake karin batuin na ning banwa, at bildog nala king yato. Kay bat nanita, tinalakadya arapanan ning babaeng malapit ng mga anak, baning kananing anak, kabud mi bayitya. At menganak yang pungol lalaking babae, dapot ating sinamsam king anak, at delane king Diyos, at king kayang trono. Ing anak iti, mi tagulaling yang magingari, karing sablang bansa, king kapamilatanan ning pamag lukang bakal. At tiniplad yung babae papunta king disyerto, king lugal asedyana ning Diyos para keya. At dimdam king metong asiwalang masikan ni Batbanwa, nga nang sinabi, di natang na ing pamagligtas na ning Diyos, pepakit na ing keyang upaya antimongari, at ing upaya na ning keyang Kristo. Amano ning Ginoo. Ing reyna makatalakadya king dane mong wanan, makapiblas yang ginto. Yung
dane mong wanan, ingke kang reyna karinneman, gintong dalise laring alahas na. Makiramdam ka, o babaeng maging reyna, tingiran mo ingka kung amano, kaya kang kamaganak at kaya kang kabalen, kaya ka nalangan kalingwan. Gustan ning legwan mong tagle, yang pag nasaning ari, yaing ginumo, inya pamintuan me. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Ing katutuan, sinubliyang mebye i Kristo, at ya ing katunayan, king ding mete, sublila namang mye. Uling nung makananong king kapamilatanan ning metong a tao, di natang ing kamatayan, king makanyan muna mang paralan, ing pamanyubling mye, datang king kapamilatanan ning metong a tao. Uling king pangayagom daring tao kang adan, metela, king makanyan muna mang paralan, ding tao sublilang mye. Uli na ning pangayagom da kang Kristo. Dapot ing balang metong king sarili ng kabilyan, i Kristo ing mumuna karing sabla. Kaybat, detang makayagom kang Kristo, king oras na ning kayang panyatang. Kaybat na nita, datang na ing kawakasan, at sakupa na lang Kristo ring sablang magari, manungkulan at makikayupayan, at ibiene ing kayarian king Dios ay iba. Uling sukat yang sumakop i Kristo, hanggang enala asambot ning Diyos, ding sablang kasalang na, at ibili lalam ng upaya. Ing katataw liya nakasalang na asambutana, ya ing kamatayan. Amano ning Ginu.
I Maria mi dalaya banwa, at dinganghel ning Diyos kinulisakla king tula. Ing Ginoo man tabi kaya kayo, pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. King panahon na ito, ginaya kayong Maria, at marapal yang minta, king metong balen, king kabundukan ni Judea. Mintaya king balen ng Zacarias, at dininanang maya pawara si Elizabeth. Inyang dindam ng Elizabeth, ing pamagmana ng Maria, ginaloy ng anak king Atsana. At Elizabeth, mikatmon king Espiritu Santo, migsalitaing masigan nga na, mapalad ka karing sablang babay, at mapalad dyan naman ing anak amibait kaya ka. Makanano kong pengain tuliran, ing dalawa na ako ning Hindu, ning kanakong Gino. Huling kabudindam ko, ing kaya kang pamagmanano, ginaloy ng anak king atsan ko king tula. Mapalad ka, uling paniwalan mo, king ing balita na kaya ka ning Gino, may paltutu. Nga ng Maria, ing puso ko, pupuryan ning Gino. Magsaya ing kaladwa ko, uli na ning Diyos, saka akong talapagligtas. Ulingin ako kilinguan, akong maluka ng alipan. Manibat ngini, sanda akong mapalad, ding sablang tao. Paulining mga ragul, abage, at patana ka na ako, ing mayupayang Diyos. Banaling lagyo na. Kalulunusan nila ring makitakot kaya, karing sablang mitukituking lahi. Inatchat na ing mayupayan ng takde at simbulat na ring mga tasalog kitang kapadalwan ning karelang nasa. Bigsak na la, ring ari, iba't ka rin karelang trono. Adi nga tsuking kababan, ilang tinas na. Pepakabsa na la ring danupan, karing mga ipabage. At pepalakwa na lang alang darala ring mabandi. Ti parana, itang pangako na karing pipumpunan tamo. At dinatangya ba ng saupan ng Israel abalen na. Pepakita na ng pakalulu, i Abraham. Ampon din sablang palipina. At inabayanan ng Maria Elizabeth, kilog na rin at bulan, kay Batnanita, minuli niya. Ing mayap ng balita, ng kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayapayabak pa si Bay po. Malakas na pangadiring altar service, mahamaldo. Bala ako malakas pa rin ngurang ngenit. Tumbugyan pa si Bay ng ICAM po yung kumbento, pero itsurang paramdam ng lugod na ng hapong ginukareng anak. Papaslag ng sala, ng kayang Aldo, king Aldo iti. At paramdam ng tunay ng pakamal, kareting anak, king Aldo iti saksiyanta ng mga king tatangwanan ng kasuywan, king parokya. At makatudya pa mo, kaniting maragula piyesta mo naman, king kaya katang kalendaryong liturikal, ing pangadala na banwa, kaladot katawan, ing Birhen Maria, para kaya katamo yung ultimate VIP upgrade. Nung bisatang mag-upgrade, mamangat, mitatas, o ining kasusukdulan, ng buritang nukarintangan miyangat at miras. Ing pangadala na ning Birhen, kaladot katawan, king banwa. At din ipimpungan na ka rin, mag-upgrade la kanyan. Nung deng aliwang anak, ordinaryo lang pula-pula ikin, lele-lele, ngini mag-upgrade la, misulod la kanitang sagrado, o banal ay malan,
ning nangausta ka ni sutana na ba kaninine o albaya o just imagine anya nga ako pa mag-altar server in kebit damo kay kami itamong mission cross tinusok diyang makanya no tamo muna niyang pangadwa dinanda kayong Batman Batman pa yung uso kanita niyang mga 70s pero ilang ini bala mo mga latilang pari masanting la pa susulod kaya kami atin la pang singture itang sitas kayo nya mag-upgrade la from yung pengari kayo ni o sponsor sa kayo yan anak lang pula-pula ikan pero ini miyangat la mag-upgrade la maging sagrado la huli na ning luluban ng sasiwan kilubing pisamban anting altar servers yan mo balo datang ingal da mag-upgrade la pa po rin log la seminaryo kaya ba't magpari la o ino kayong magpari karela atin bang magpari kaya kayo tas danon mo rin gamat da ano yung lalayata etang mag-artista ay tawtin metong at siyempre liwa mo rin anak pula-pulikin ding mag-upgrade king pamanyulod na kanyan detang atsuna king kilub kabilang kareng altar servers na mag-upgrade la pa mangatla huli maging officers la ilang talang responsibilidad king aguman o organisasyon da inya nanong mensahe ng Birhen Maria kariting anak tamo kaniting gaganakan tayong pangadala na banwa kaladwat katawan well balang paganakan ng Birhen Maria kaya katamo patse ing sabla-sabla dinawon tamo king ngapong Ginoo tamo kawalan pa-practice na yung babasa ng daramdaman ke. Anyway, patse, dinan mo king hapong ing sabla-sabla, kakawalan, kamtan mo pa yung sabla-sabla. May ligta pa namang kay sugal. Patse tataya ka, siyempre buri man yambut ka. Patse tinaya ka keng wedding o keng loto, bingo, buri mo manyambut ka. O, ing Birhen Maria, no niya paganaka, patsing, gana-gana, teya mo kingapong Ginoo. Ala kang kasambut. Sigurado, manyambut ka, patse teyaming biyemo, kingapong Ginoo. Uling iyan ing papakit ng Birhen Maria. Iya kasi, teyaning buong biyena, kingapong Ginoo. Iya kasi, dinawning sabla-sabla, at so kaya, kingapong Ginoo. Inyang lapitan ng Anghel Gabriel para ibay ng talapanatbus at sinabi ng alipa na ako ng Ginoo, marapat sa ka na ako ing sinabi mo. Yapi ng maragul ng kasalpatian at maragul at angon ng Birhen Maria ita. Ing alipa na ako mo. Ala kong karapatan na harapan na namang utos na yang gawang ko. Uling baloyo, ding alipan kinpanoning nga pong Ginoo, ero kalupar ngini, detang kakatang domestic helpers. Then domestic helpers, atin lang karapatan. Kailangan natin lang SSS. Kailangan natin lang PhilHealth. Kailangan natin lang love, pag-ibig. Ng pag-ibig. Atin lang kanyan. At kailangan natin lang day off. Pwedeng laganas, magobrala. At ang buri mong paggawa karela, gawanda. At lang job description. Mga yan. Respetuan na ng gobyerno in rights, human rights, daring domestic helpers. Nakalupa pa siya, miras kata, kaya rin king Arabia, balala rin ng amo, daring domestic helper na babae, pating pangababae daw, bandido, nyari rape dala, something mga yan. Yung labi da ka rin domestic helpers, alipan nila. Kasi ng alipan,
alayang karapatan. Tutukiya mo, king sasabyanan ning amo na. King panahon ni nga po Ginoo, makanya na rin alipan, niya abibenta dala, apapamisa di dala. Para gamitan ng Birhen Maria, ing alipan niya, muli sabi ning sablang karapatan na pailalam na king upaya ning Diyos. Ing buong biyena, darawon na king apong Ginoo. Anya ining Birhen Maria, at para kaya king pamagdaon na ini, eya kawalan, nune maragul akapanginabangang kaya. At inipin po yung gaganakan tamang ini, o ining pekinabang nana, king pamagdaw na king buong biyana king Diyos. Tinggap ne, ining ultimate VIP upgrade, ing pangadala na king banwa kaladwat katawan. Amen? Anya kaya kayo mo namang anak, o ini sabyanan ni nga pong Ginoo. King pamaglibyo king pisamban, pamagserbisyo kini. Kasi nung mag-serve kang alas 6, may gising kang alas 5. Nung may puyot kay tambing, mamyalong ka karetang kay kang chut-chut-chut-chut. Okay, pa may gising ka, kamyaman ng balabaluktot, lalapat siya uran-uran, kaya pat munta ka pa kini. Maragula sakripisyo yan, king meto nga yanak, ing tudtud, maragulyang bagay, ing pialong, yang ega na gana para karela. Pero potang kayo, nung lakwan mo yan, pagpalit mo yan, para king paglubok king pisamban, potang mag-serve ka, na nung nga pala mo naman mupin kanyan, isang makanyan. Nya potang kayo, kaya kayo siguro nga anak, dandaman mo rin ang bapa yun, pondara. Na namang gamo pisamban, sasayang na may oras mo king pisamban. Pwedeng manyayang kang oras. Makanyan, may nigaran na kalis yung kanyan Ngana. May pang meglinis na kapisambang, meglinis na kabali kanyan kayo nga anak, kung manyayang mong oras kanyan, potang munta ako kene, at maka-assign kang mag-serve, at ikayong penga rin naman mo, manyayang ko pang oras, alalay nyo pa rin anak yung muntak ini. O kaya, uling maran lang magigising, pota susopan nyo pang magsadyo. Ko ba manyayang oras kanyan? Kayo kini, o dining sponsors kanini, kayo manyayang kanyan oras, at kibat, siyempre, mamaya ko ka rin anak kanyan, tsa 5,000. Mababa, hindi din 5,000 kanyan. Kung manyayang pera kanyan, 5,000 yung ibigay ka reting anak. Siyempre, regaliwa, malaman, estimate mo kayong 5,000, burira 10,000, 10,000, kung manyayang kanya, at siyempre po para kaya katamuli, uling nga namang dadaon taking nga pong Ginoo, miraras keng kawalan. Ita mo laro ring makinabang, kining kasuywan, pagkaluta mo king apong Ginoo. Amen? Lalo na po tang mag-serve kami, palapit ka kini. Just imagine, gigalaga ng sisimba at kining altar. Ikayo mong altar server, sa ating karapatan, manik kining altar. Ding mamasa, ang gala kini, kiba tipano kita. Ding EMHC, manik laki ni po tang magpakomunyon, bakibat alanalo. Ikayo manatili ko. King kakatas-katasan na pekabanal ning pisamban, ing altar. Malapit kong dili, king Eucharistia, king Ginoo ababye-bye, bye alanganga. Amen? Nya sila na kayo mo. Kaya nga anak, yan. Kaya ni paman, ing nanumang pamanyay yung oras, sa ablasanan na nga pang ginukeng grasya, ing maging malapit siya kaya kayo. Kini. At may palapit kayo, kaya. Wari po tang manalbekong concert, alo mo na mo, miras kagetang magkanta. Po tang daratang ing papa, alo na mo, may palapit lang ing papa. Kayo, iking malapit king nga pang ginukeni. Kayo nga anak,
Anya, kini mo, tatanggapan niyo yung ablas. Ninglikpan niyo king pibale-bale yo. Kareng playgrounds yo. Kareng barkada yo. Uling milalapit kong gusto. King Ginoo asibol na ning biye. Nya, o yan yung pamag-upgrade kaya kayo. At siyempre, ting mag-upgrade mo naman kanyan. Dahil maliwang membro kaya kayo, mag-upgrade la naman. King status da, anting altar servers, uling maging officers na. Kaya katamo rin officers, ila rin bossing, ne. King labi, tamo lang bossing. Ilang mumutos. Ikang membro, PUU ka mo, ne. PUU. Nang kabaldugan ng PUU, piutos-utos, ne. O, nya, burirang rin gana-gana, maging bossing le. Maging officers na, bakit? Ilang mumutos maburita. O, nga tayo kakalingman, deng officers. King apong Ginoo, ninumang pamuntop, yang magserbisyo. Nya iking officers, hingaws da kayo, bossing. Servant leaders o kaya servant of all the servants. Huling ikaingan, sa serbisyo ko nga pang Ginoo, detang peka officer, ilang peka sa serbisyo, karetang servants. Nyay kayong officers, buri pa ba yung duluban yung katungkulan? Hello? Nino ring officers kanini. Pwede ko pa namang murong. Nung makanini pala yung biya ko, nga mabalaksa mo, papepen-pependa ko rin. Ngayon pala akong maging servant leader o servant of all the servants. Ika yung maging officers. Uling yung papilyo, anting servants, siyempre, ingatan nyo rin kaya kaming piblas rin niya ako. Potang kayo, susopan nyo susopan nyo kaming potang mamiblas kami. Sa Sarayta Siper kayo. Check yun ang masantingin kaya kami susulod. O rin yung altar service. Potang sulod may kaya kaming sutana. Pati tambutonis makanya, susopan nyo. Kaya ba't din yung libro? Dapat balo yun la rin nung leaders kayo, titingkupan nyo rin Kaya ba't na ning misa, dapat ikaw mismong magdala ka rin para samasan nyo na, salbag-salbag kitang sakristi. Ugse-ugse ka rin. At po biglang muran pa si Bay, mga basala. Dini. Pero siyempre, migit king sabla, potang leader ka, servant leader ka. Ingatan mo nga detang mas makababake ka. Sese nyo laretang mas mahina kaysa ka. Ngayon, nung leader ka, nung officers ka, o rin, detang sipunan pang altar servers. Reta pang malutuba, altar servers, kailangan yung alalayan nyo lang. Eyo bubuli, eyo gugulangan, eyo pamatakutan. Lalo na retang may nalod karela. Nanapin ng banal na kasulatan, may dapat papaklyan itang medyo matbud ng patpat. At may manalabulan itang undap-undap ng sulu. Kailangan patukuran may itang may na. Gawa kang paran pala mas lagyan pa si itang may bug ng matdang sulu. Nyay kayong leaders, o yan. Makasadya ko pa kanini, kayong officers, hello. Mabiya ko pa. Nyay ni, at para kaya katamo, yung sablang bagay ngayon kawawalan. King labi daring aliwa, sayang yung oras panahon. Pero kalupan ng Birhen Maria,
itang lakpas makinabang, kining sabla-sablatang gagawan. Nya kay kayong anak, sana o yan, potang mag-serve kayo, tunay ang pagsadyan, ing oras ang makatud kay kayo. Pagsadyan niyang masalese. At maging excited kayo. Anyang kanako, kasi may altar server ko naman Ano nga nakalupa kayo kanita niyang anak ko, pakasayin kami naman kareng baryo. Maburi kong tatutuki kareng baryo. Bakit? Kasi kay ba't na mag-serve, papakananda kami. Mabsi kami. Siguro kayo kanyan. Potang kayo, patse mama ko naman, tutuki kayo, baliw kasi mabsi kayo patse tinuki kayo Pero kidding aside, uli ng tampamangan. Tutuki kong makanta niya, uling tangkoswelo. Itang may kapag-serve. Bana mo, we are very proud na pigsilbiyan tayo ingapong Gino. Sigdiyan tayo ingapong Gino. Siyempre, liwa mo naman yung kuswelo nga ito yung asahan tamo. Ipagkalib ng ngapong Gino. Nanay kalupan ng Birhen Maria, king kayari ng biyata mo, miyulitangan king kayarian ba no? Pakamanang kong anak sumuyo kayong king buong puso yo. Uling patse, binyay ngay gana-gana king apong Gino. Pasibayo, ala kong kadugi, ay kawalan. Atakamtan nyo, ingega na gana, pati ng papuri at grasya, king hapong Gino. Amen. Ing pamanalal karing magnasang sumuyo king altar, ating pamibayo karing pangako. Umelas sanang talakad ding magnasang sumuyo at mibayo karing pangako ning kasayawanda king altar. Basco Kim Edward Calma. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. Kapati Jake Janu Tayag. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. Romel Paul Castillo. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. Ocampo Marjon Garcia. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. Suba Doni Rudio. Atsuko po kayo ni makasadyang sumuyo. Dakal-dakal Jasper Brian Balatbat. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. De Guzman Jelsi Laikin Basco. Atsuko po kayo na makasadya kong sumuyo. Kasupanan Ramiel Marcos Siap. Atsuko po kayo ni makasadyang sumuyo. Colado Sean Gabriel Lagason. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. Enriquez Marcos Luis de la Cruz. Atsuko po kayo na makasadya kong sumuyo. Gueco Arjan Vince Gapi. Atsuko po kayo ni makasadya kong sumuyo. De Leon Charles Aaron Kasupanan. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. Dimalanta Ethan Matthew Bacani. Atsuko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Mendoza J. Ezekiel Hinco. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo. Pantig Sean Gabriel Nicdao. Diyoko po kayo na makasadya kong sumuyo.
Ignacio John Roe Canilao, At ko po kayo ni makasadya ko sumuyo. Manansala J.C. Mercado, At ko po kayo ni makasadya ko sumuyo. Senson MacLean Dampil, At po kayo ni makasadya kong sumuyo. Sampang John Gabriel David, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Pascual Liam Din Miguel Hinco, At ko po kayo ni makasadya ko sumuyo. Reyes June Regala, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Vital Jason Shandreb Kasupanan, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Alvendia Miguel Antonio, Po kayo ni makasadya kong sumuyo. Bautista Lance Kenzo Samonte, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Castilla James Torclasara, Po kayo ni makasadya kong sumuyo. Quezon Kyle Justin Fajardo, At ko po, Kenny, makasadya kong sumuyo. Kunanan Chris Gian Nino Bansil, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Dayaw Nathan Laksa, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Dealca Romel Jr. Fabros, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. De Leon Nelson de la Cruz, At ko po kayo ni makasadya ko sumuyo. Garcia Mark Adrian Quiroz, At ko po kayo ni makasadya ko pong sumuyo. Huertas Daniel Vinuya, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Huko Arkin Brandt Gese, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Lagsak Jamiel Raymundo, At ko po, Kenny, makasadya kong sumuyo. Laksa Rasli Manalang, At ko po kayo ni makasadyang sumuyo. Mendoza John Benedict Cabrera, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Miranda Gavin Sebastian Singian, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Ordonio Ezekiel Moniset, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Pring Irem Shan Dungka, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Regala Earl Alden Sibug, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Sibal Stephen Valenzuela, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Simpao Marvin Prime Kasupanan, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Sunglao Sean Nicolo Kiambao, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Tantengco Christopher Alfonso, At ko po kayo ni makasadya kong sumuyo. Tungol Allen Baligad, At ko po, Kenny, makasadya kong sumuyo. Zapanta Alex Jr. Senso, po kayo ni makasadyang sumuyo. Reverendo Padre Arnolfo Magdaleno F. Serrano, at kakaluburang kapatid kang Kristo, makatalakad laar panyuding kapatid tamong magnasang isunduing karelang pamanyuyo king altar ng Kristo. Kaya bedala ring bayong miyembro niting ministeryo, ang magnasang formal amiyanib kaniting kasuywan. Di nalan lang masusing pamiyubog at pamagaral agpangking turuning pisamban, ating karelang kasuywang gampanan. Kaluguran kong anak, at ikaiketi, bani tagulaning sariliyo, king pamanyoyo, king Diyos, at king balayana, anting talasoy, king altar. Baluyo, ing kabaldugan nanite. Opo, balo kong kakong pangatsu, yang tanda na ning kapagnasan kong mitagulaling king sarili ko, king kasuywan kang Jesus amabye, at atsu king banal la Eucharistia, sumuyo king komunidad, kapamilya niting ministeryo,
at umebiyayan ding pangako kuking binyag, kapamilatan ning pamaging maya papiya limbawanan karing kanakong kapatad. Anak ko, ipangako yung katapatan nyo, king banal na kapulungan Katolika, ating kapamintuan karing kayang talasuyo. Opo, ipangako ko. Tatagulaling nyo din kaya kayong sarili, kimit mong kapakumbaban, at kalusang loob kaniting kasuyban, ading responsibilidad na nite. Opo, king saup ning Dios. Mananasan ng Diyos, sa migmula king maipadapat kaya kayo, yan naman ing miganap kaniti. Amen. Amen. Ing pamamendisyon karing alba. O Diyos ning ligaya, tinubod mi ing kaluguran mong anak, ban maging talaparamiltan mi kaya pagamuamoy mi, ing itugtog mo karating pinili mong talasuyo, ing kaya kang bendisyon, ban maging lang tunay talasuyo, ing kaya kang banal ay altar. Kapamilatan iting maputing imala na karilang isulod, mi paganakasana karilang dangalan da, anting kaya kang anak. Pag nasandasanang maging dalisi, ing karilang pamibiyebye, banding biyera maging lalang lang daw nakatanggap-tanggap, king kaya kang harapan. Kapamilatan ing karilang kasuywan, abo dalagdasaning misteryo ning kaya kang lugod, king banal mong balayan, kaya kaming tatanggapan. King kaya kang amano, at tinapi ang magkadubya lang kapupusan. Magila sanang masalang tanda, ning tunay pamakirandam karing turo ning ebanghelyo, at tunay mapaminto karing turo ng Kristo, king banal na kapulungan. Iting anadol migi, king kapamilatan ning ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibit magari kambemog, king kameto nga ning banal espiritu. Diyos, manggaman king alanganga. Talakad ka po. Kenny, ring bayong membro mi pasuluran lang alba, anting tanda ning karelang pamakyagom king kasuywan.
ing pangako ning katapatan, manatili tamo pong makatalakad. Ngini, tunay na kayong miyagong karing talasuyo, ding banal aliturya, ning Santa Iglesia. Harapan ng Diyos, ning kayang balayan, tunggen nyo yung kaya kayong pangako, ning katapatan, king kaya kayong kasuywan. Ginoong Heso Ginoong Kristo, Kristo, at syuko keti ban sumuyong keka, pagsumikapan kong maging keka, at king sablang obra at responsibilidad, ang ipagkatiwala ka na ako, habang susiwanda ka, ang puaning kekang kawan, king banal a Eucharistia. Darawon ko keka Ginoo, at king kekang balayan, king mitmong kababanalo, king kanakong kasuywan, king altar. Pangako kong maging mayap kung halimbawa, karing kanakong kapatad. At gawan ko ing kakong dake, king pamagtatag, king kayarian ng Diyos, keti king yato. Uling inaos mo ko Ginoo, ban sumuyo, king kekang altar. Makibat kong eni, uling maniwala kong eko magdili-dili. Balo kong kayabera ka, Ginoong Jesus, at ding kanakong kapatad. susuyo king altar. Uli na niti, abya keng laos ing puso ko, ing tapat akasuywan. Kala kong aduan ananumang kalibe o ganti kaniting kasuywan. Nunemo sa ing grasyang kaluguran, at asuywan da ka, king paralan agyo ko. Manano na sanang manatili kong tapat keka, kaluguran kong Ginoo, ing saop ning wala Birhen Maria, akekatamang Indo. Amen. Kalugurang kapatad, abalayan ng Diyos, asaksyan taming dalise, lugod dareting kapatad tamo, king ginutang Yesu Kristo, at king kayang banal na kapulungan. Mananasan ang abyayan doreng karelang pangako, kimbit mong katapatan, at maging lang tune, talayangad, ning maya papialimbawanan, king kakatamong komunidad. Antimong tandaning kametungan at lugod pami kakapatad king kasuywan, pugayan dangeni ing balang metong. Anting mga kapatad, ipasagtay ngayon kasalpantian ng tamo king Ginoo, at sumabi, sasalpantaya ko,
ing Diyos ipang lubos mayupaya, linalang king banwa ang ponyato, at ang Kristo ang anak ng bugtong nga ginutamo, Ang abiking upaya ng Banal Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tas siya banwa, makaluklok, wala ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kung karing mabiyang pong may ngamate. sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king banal a kapulungang katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king bie alanangga. Amen. King sawab ng Mariang indutamo, miyabe tamang manalangin, king ipa tangat si banwa, ban balikdana, bang balikdana katamang mitmong lugod, king kayang talasuyo, at gawang mga ragula bagay kay katamong, nga tamang manalangin, Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para king banal a kapulungan ng Kristo, king pamanay muna ng Santo Papa Leo, 14, ding obispo, pari at reliyoso, banayang pang daloring sarili ra, antimong mabye ayin, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing mamuntukan king gobyerno, ban maging tapatlo karing karelang kasuywan, at pa magparangalan, nune paratidang isipan ing mayap, at mapagpakumbabang pamanungkulan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing kaya katamong pamilya, ban manatili lang mikakalugod, mibabata at mipapanupaya, busal naman ning kaligaligan at kapagsubukan ning biye, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para karing kapatad tamong masakit, manano na sanang manakit lang tunay a kapaldanan, para karing kapatad tamong minuna na kaya katamo, lalong-lalo na ding kaladwaking purgatorio, mipaynawan na sana king alanganggang kapaynawan, kambening Ginoo tamo, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan. Para kareting talasuyo king altar, at ding sablang talasuyo ning liturhiya niting parokya, ban apalalaman do, ing pamagtugulaling dang sarili, king kasuywan king Diyos, at ing karing kaparang tao, ban asuywan de ing Ginoo mitmong tula, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman me, ingke kang balayan. Ngeni adwan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Ginuming Diyos, kaniting kapyesa ning pangadala na Banwang Maria, ipanalangin ming kamtan mi muna man sana, at katman mo kami karing sablang maya pabagi, ban panuwanan miya ing banan mong lagyo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalayin kay pakamalang kapatad, bantay kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapanes sana ning ginuting daon kaning gamat mo. King kapuriang po ni kaligayahan ning lagyuna, king kasaplala tamo at ni mabilog ng banal na kapulungan. Oy, paming miglalang. Tanggapan mo sana iting pamagayin ming kasuywan keka. Inasming Birhen Maria, king ligay ning banwa. Kapamilatan ding kayang panalangin. Saupan mo king magdulap keka, at may biyebye king lugod mo. Ipagkadumiti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabi ake kayo. Itas yulareng puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratid numang kanino igpa. Diyos king alang nga lubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Ngining midalaya banwa, ing birhen na induning Diyos, ing umpisa at darawan na ning Santa Iglesia, king kayang kaganapan, mirinan kapanayan at kaligayan, ing pamakyagom mikeka. Emo pe paborening dumalan niyang kasiran, ing katawan ning birhen, amigdala at sinese king kekang anak, ing Ginoo ning sablang biye, king ligaya ning pamikatawan tao. Ulinita, kamberi sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya, alantok nang ngamingang babye, kapurian keka. Ika pining banal o ipa, ika ing sibul ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo, antimaintitipang ambon karete ngayon mi, ban pabanalan nalat para kaya kami gawa na lang katawan at dayam, ning ginuming Hesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang bing mi pagtaksilan niya, at bay nakusang dubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepa salamatan akat pinuri, pira sanat dinwang iti kareng disipulo ng anak, kunan iti kaingan at mangan kay kaniti. Uling iting katawan ko, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasbay pepasalamatan akat pinuri, adin mang iti ka ring disipulo ng anak ko na iti kaingan. At minom kay kaniti. Uling iti ing kalis ning daya ko. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kayo't para ka ring sablang tao. Ban kanita may patawaran na ring kasalanan. Dapto niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Yang inigaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatayan ating pangasabli ng mebye, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikaming ansanang may sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal ay Espiritu. Ganakan may uwi pa, ing banal na kapulungan mong makalaganap, kimeto yatu, ban naganap yan nilugod, kambe ng Leo, ing papami, at Florentino, ing abispumi, ding sablang pari at diakono, at ding sablang susuy king banal na kapulungan mo. Ganaka mula naman, ding kapatid mi, apepay naban at maninayang subling mi, at ding sablang mayang unabi. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kami nga, gawan mo kami nga karapat-dapat, magtamit king biyananganga. Ban kambining mo na Virgen Maria, induning Diyos, kambi ng San Jose ng esposo na, kambiring mo na apostol, ading sablang banal, ami biya kalugod-lugod kaya ka, king kaya ka banding panahon, apor yan at apaligay na kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambena at kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal at digaya keka, o Diyos, ipang lubos mayupayam, manggaman king alangangga. Ngayon manalayin tamit mong kapaniligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katam. O Diyos, pamiginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik dan din kasalanan mi, nanimpansinan mo yung kasalpagayang banal na kapulungan mo, na may pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikaw mabibet magari manggaman, king alanghangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginoo man tabi sana, kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimori. Ikakapatatangan po, makanyantang masayang may pupugayang kapayapan. Kapayapan. Kapayapan.
Ngayong malugod at maganakatamang ginoing kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, noon tang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka. Napagkisming amanong umayag.
manalangin tamo. O Ginoo, ikesanang tatanggap kaniting sakramento ning kaligtasan. Ni patnubayan kesanang papunta king ligay banwa. Kapamilatan ding panalangin ning Birhen Maria. Itiyadon mi king lagyunan namang Jesus sa ginumi. Ing pami talaga karing bayong officers ning Ministry of Altar Servers. Loklok tamo po. Ding bayong pamuntok ning Ministry of Altar Servers, Brother Arbijan Gapi Gueco, Coordinator. Brother Alan Peter de los Reyes Cama, Vice Coordinator. Brother J. Ezekiel Inco Mendoza, Secretary. Brother Kyle Justin Paardo Quizon, Treasurer. Brother Earl Alden Cebu Gregala, Auditor. Brother Zayuri Akin Bonifacio Nopies, Liturgy Head. Brother Abraham Bieber Yutok Layog, Formation Head. Brother Jasper Brian Balatbat Dakal-Dakal, Service Head. Karing kayabe akong talasuyo, ag katanda kayong siklod. Ikatamungan, the Knight's Pledge. Lord Jesus Christ, prisoner of divine love in the Blessed Sacrament, my King and Master, behold, I am kneeling before your divine majesty, imploring your divine grace so that I may be able to commit myself totally and wholeheartedly to the ideals and aims of the Knights of the Blessed Sacrament. I promise on my word of honor to study and obey its rules and regulations, and to be faithful to you till my dying day. Further do I pledge myself to defend the Holy Catholic Church, your Blessed Sacrament and your priests. I will honor Mary, your mother, the patroness of every loyal knight. And finally, I bind myself to your church, which you have founded on the rock of Peter, so that I may find peace and happiness, now and forever. Amen. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing bayong pamuntok ning Ministry of Altar Servers, kay Brother R.V. John Gueco, para kingkeyang amanong kapasalamatan. Magrasya nga bak po kay katamungan. Bistaman po menuran at marakal meging sumbagal para mituloy kay katamong investiture ngening aldo. King lugod na po ning Dios, misadsad tamo, at misadsad tamo mo naman po, uli na ning lugod tamo king Dios. Kaniti pong kapag masusyan, ating ko pong mapila na bisang pasalamatan, mumuna pong dili ing Diyos para kaniting aldo abinya na kaya katamo. At pasalamatan kaya naman po yung kaya katamong kura paroko, iamong Arnie, para king pamanimuna na kaniting kaya katamong kapag masusyan. Pasalamatan kaya din po yung kaya katamong PPC Coordinator, Itita Risa Velez, para king kayang suporta. Dakal muna mo pong salamat ka ring aliwang organisasyon na sinawp kaya katamu para maging matugumpay ini. Mumuna po ding lectors and commentators, ding Children of Mary Immaculate, Ministry on Multimedia, at ding EMHC po, at ing kaya katamu pong choir, panimuna ng Kuya Jaren. Dakal pong salamat kaya kayungan. Salamat mo naman po ka rin kaya katamong pengari at sponsors, king pamamiyay yung oras para makatagon kayo po kaniting
kapag masusyan tamo para ka rin kaya kayong anak. Dakal pong salamat kaya kayungan. Pasalamatan ko la din po rin gabi akong altar servers dahil nung alala po, alata mo din po Kenny at etaya po pag-celebra nining kapag masusyan tamo ngeni. Po maganapin ning kaya katamong kapag masusyan, nung alala po rin ka na akong koya king kilub na po ning ministry ngay ni, ring menang tabi po ka na ako manibatan niyang minuna. Mumuna na po kaya di Kuya Lee and Kuya JM, di Kuya Kenneth, di Kuya Noel, di Kuya Bullet, at di nga ganaganang officers po kayan tabi ako, kaniting investiture, uling manibat po kitang umpisang pamagsadya, eda ko po likwan. Totoo po ita sinabi da kanakuna niyang tinango ko, eda ko po kanulakwan, at maniwala ko po ka rin. Kalupa na pong San Tarcisio at ning na Virgen Maria, ang eni at yun aking ligaya banwa, ila pong adwa, linabas la namang kasakitan. Migkasakit la naman po, anti po nang magkanano tam, migkasakit yung pamagsadyang Kenny. Dapat uli na po ning lugod, daking Diyos, asad-sad da po. At ikatamo din po, uli ning lugod tamo king Diyos, at syuta mo Kenny, at asad-sad tayo po ining kaya katamong pagselebran Kenny. Pasibayo po, dakal pong salamat kay kayo, at maya pa oras, ad maiorem Dei gloriam. Yala kulang kang takot, kuya la rin salamatan lang at chi. Balakot chi la rin ang aliwa. Yala, barang aliwa chi. Yan chi niya. So, thank you. At kaya kayo nga po na, dakala salamat. At sana hakit naming punto. Kaya nga pong ginutasa yung naning oras tamot panahon. At eta mo magsisi. At eta kawalan. Sa talakata na po, para king tauling bendisyon. Itang 5,000 upon 10,000 na yung kalingon na. Ang ginuman tabi kaya kayo. At kaya kanti mo. At bendisyonan ako ng Diyos sa labos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May arining kaya katang kapag masusyan, o mayatana, luguran at sa iwan tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat King Diyos. Takal po salamat. May poras, kaya kaya katang altar servers. Agkatan mila po ngayon.